Apatinci bi ovog leta konačno mogli da uživaju u sasvim drugačijem ambijentu na plaži kod bivšeg motela. U planu je velika rekonstrukcija i sređivanje plaže. A više reči o ovome za 025 Info rekla je zamenica predsjednika opštine Apatin, Dubravka Korać. Apatin je godinama guran od Dunava, iako nam je priroda dala mnogo time što nas je smestila ovde gde smo. Mi smo i u kampanji obećavali da ćemo se pozabaviti pitanjem plaže, došlo je na red, uradili smo idejno rešenje, obezbedili smo sredstva u našem budžetu, u procesu još kod Ministarstva turizma smo konkurisali, tako da još uvijek postoji mogućnost da dobijemo neka sredstva, ali bez obzira mi smo rebalansom budžeta obezbedili dovoljno da možemo bar jednu fazu koja je najbitnija da uradimo. Cilj jeste pre svega da plaža bude bezbedna, čime možemo da je proglasimo onda gradskom plažom. To znači da obezbedimo je od ulaska skutera, motornih čamaca i tako dalje, određenim znacima, bovama, sajlama. Takođe, ideja jeste da se nivo peska na plaži podigne, da se postave ležaljke i suncobrani, da se postave slačionice, da se postave neophodna mesta za čuvarsku službu. To je ono najosnovnije što opština svakako planira ove godine da isfinansira. Ono što se još nalazi u idejnom rešenju i što ćemo da realizujemo u slučaju da dobijemo sredstva od Ministarstva turizma, to je jedan teren za vaterpolo, to je jedan ponton, mala veštačka stena i tramboline za decu, praktično taj još neki mobilijar koji bi povećao, gde bi plaža bila interesantnija i imala više sadržaja. Proteklog vikenda su u Prigrevici održane tradicionalne majske svečanosti. Trodnevna manifestacija je po raznolikosti ponuđenog programa prevazišla sve dosadašnje i u potpunosti ispunila očekivanja meštana Prigrevice i njihovih gostiju. Uz sve propratne manifestacije centralne svečanosti su održane u nedelju. Povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, vence na spomen obeležja su položile brojne delegacije i udruženja, a ispred opštine Apatin to su učinili Dubravka Korać, zamenica predsjednika opštine Apatin, Marko Đumić, sekretar Skupštine opštine i Nika Petrović, zamenica predsjednika Skupštine opštine Apatin. Nakon polaganja venaca, delegacije i meštani obišli su klub Rajko Čule, odakle su se uputili u Dom kulture, gde je organizovana svečana akademija i prigodan kulturno-umetnički program. Dobar dan svima, dragim Prigrevčanima, dragim gostima Prigrevice. Meni je velika čast što sam danas ovde sa vama i zaista mi je drago što su neki ljudi pre nas izabrali 9. maj za dan ovoga sela. Taj dan je velika obaveza za sve nas. Postoji jedna krilatica koja je mojim godinama, da kažem, prihvatljiva u vezi borbe protiv fašizma, u vezi Drugog svjetskog rata, koja kaže hvala dedi na pobedi. I zaista hvala svim ljudima koji su se borili, koji su izborili da imamo ove vrednosti koje imamo danas. Međutim, mi moramo biti svesni da su vrednosti za koje su oni borili tada u ratu, koji su bili sloboda, koji su bili dostojanstvo, koji su podrazumevali mogućnost za rad svakog čovjeka. Iste one vrednosti za koje mi danas treba da se borimo u miru. I ako mi danas ne nastavimo tim putem u miru, mislim da je to sramota prema našim dedama, prema našim precima. I ja zaista želim svima nama da se sa istom hrabrošću, istom voljom, istom željom borimo za ciljeve za koje su se oni borili da nastavimo. Želim vam sve najbolje, uspešan završetak manifestacije i hvala vam na pozivu. Prvi dan majskih svečanosti je bio posvećen najmlađim Prigrevčanima koji su za izveden program na glavnoj bini nagrađeni čestim aplauzima. Drugi dan je doneo više aktivnosti, među kojima su pažnju privukli uvek atraktivni nastupi bajkera i izložba oldtimera, ali i biciklističke trke. U sklopu majskih svečanosti ovde u Prigrevici je održana jedna lepa manifestacija za decu. U pitanju je trka, odnosno takmičenje biciklima za decu do 10 godina. Više reči čućemo od organizatora ove manifestacije. Pa to smo se usredsredili na našu decu, oni su najbitniji, kao i svi su pobednici, to se moglo i primijetiti, nije bitno prvo, drugo, treće mjesto. I kao što kaže Ljubivoje Rešumović, deca su ukras svijeta i mi se toga držimo i to je to. U Odžacima je održana konstitutivna sednica Skupštine opštine na kojoj je za novog predsjednika opštine izabrana Latinka Vasiljković.
U novom sazivu opštinskog parlamenta Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima imaće 16 od 27 odbornika. Lista Socijalističke partije Srbije osvojila je 5 mandata, dok će po 2 mandata imati grupa građana Odžaci mogu bolje, Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka. Nakon verifikovanja mandata odbornicima za novog predsjednika Skupštine opštine Odžaci imenovan je Goran Đaković, SNS, a za zamjenika predsjednika Aleksandra Ćirić, također SNS. Novi sekretar Skupštine opštine Odžaci je Miloje Lepović iz iste stranke. Evo, nakon završetka druge sednice Skupštine opštine Odžaci razgovaramo sa Goranom Đakovićem, možemo slobodno reći stari novi predsjednik Skupštine opštine Odžaci. Gospodine Đakoviću, čestitke na odabiru za predsjednika Skupštine opštine Odžaci. Možete da nam kažete kako ocenjujete rad Skupštine u prethodnom periodu i šta je ono što možemo očekivati u narednom periodu? Pa obzirom da ste vi bili prisutni celo vreme i na konstitutivnoj i na ovoj drugoj sednici na kojoj smo vršili izbor izvršnih organa opštine Odžaci, mogli ste da zaključite da se stalno pričalo o tome i potenciralo na tome da sam se ja i u tom prethodnom sazivu zaista trudio da pokušam zajedno sa svim odbornicima da vratim dostojanstvo Skupštine koje je bilo potpuno devastirano i degradirano i mislim da smo uspeli na tome realno. Zaslužni su naravno svi jer su svi prihvatili takav način i zaista smo želeli da građani ne doživljavaju to kao cirkus, nego da doživljavaju kao neki svoj dom, jer na kraju opet ne smemo da smetnemo činjenicu, a to je da su nas sami građani izabrali. Što se tiče vladajuće većine, trenutno sada u lokalnom parlamentu, kojih ima 21 od 27, smatram da će biti na visini svog zadatka i da ćemo maksimalno raditi u interesu građana. Što se tiče opozicije, mislim da će daleko biti kvalitetnija nego što je bila i mislim da će uzeti veoma ozbiljno učešće u radu, što ne znači da ukoliko budu imali bilo kakve pametne i dobre predloge, nećemo to usvojiti, jednostavno otvorena su vrata, jer suviše ovo mala sredina i svi mi u suštini moramo na kraju da radimo za tu sredinu i za dobrobit građana naše opštine. Latinka Vasiljković je novoizabrana predsjednica opštine Odžaci. Šta građani opštine mogu da očekuju naredne 4 godine? Pa mogu da očekuju jednu izuzetnu energiju koju Latinka posjeduje. Latinka je moja stara prijateljica, dugogodišnja iz stranke. Mogu da kažem sve najlepše o njoj. Izuzetno ambiciozna, izuzetno pametna, vredna, majka 3 dece i neko sa kim sam siguran da će kompletna zakonodavna vlast na čelu sa mnom moći besprekorno da funkcioniše, a i čuli ste iz njenog ekspozea da u suštini bez jednog timskog rada nema napretka ni za jednu opštinu. Mislim da je savršeno rešenje i mislim da ćemo već u nekih 100 dana pokazati određene pomake, a vidjet ćemo se za tih 100 dana pa ćemo vidjeti šta je to urađeno u tom periodu. Odmah nakon konstitutivne sednice zbog potrebe izbora izvršnih organa vlasti održana je druga sednica Skupštine opštine Odžaci. Sa 20 glasova za i 4 protiv, odbornici su za novog predsjednika opštine Odžaci izabrali magistra Latinku Vasiljković, za njenog zamjenika Miroslava Kondića, a izabrano je i novih 11 članova opštinskog veća opštine Odžaci. Latinka Vasiljković, pored nas, novoizabrana predsjednica opštine Odžaci, pa da čujemo ono što građani opštine mogu da očekuju u narednom periodu, šta su prioriteti u radu. Kao što sam iznala u svom ekspozeu prilikom izlaganja na ovoj drugoj sednici Skupštine opštine Odžaci, naši planovi su zaista veliki. Oko sebe ću formirati tim koji će, kako sam naglasila, raditi prvenstveno na terenu, jer samo tako možemo sagledati koji su to problemi sa kojima se susreću naši građani. Znači, ceo grad ćemo fokusirati za dobrobit svakog pojedinca stanovnika naše opštine i za nas same. Radove koje planiramo da sprovedemo velikog su, široke su lepeze, kako bih ja rekla, počeši od same opštinske uprave, preko kapitalnih projekata, preko
različitih planova koje imamo vezano kako za kulturu, sport, turizam, a ono što je u fokusu to jeste privredni razvoj naše opštine, privlačenje novih investitora i rešavanje kapitalnih projekata u smislu rešavanja problema koji su višegodišnji i višedecenijski u našoj opštini. Evo, za gledalce Apatinske 025 Info televizije, ja ću podsjetiti da ste vi 2 godine bili načelnica Zapadnobačkog okruga i da dobro poznajete prilike u čitavom okrugu. S obzirom na intenzivnu saradnju između opštine Apatin i opštine Odžaci u prethodnom periodu, možemo li očekivati da će to biti nastavljeno i u narednom periodu? Naravno, trudit ćemo se da nastavimo taj trend dobre saradnje, kako sa opštinom Apatin, tako i sa gradom Somborom i opštinom Kulom, a i sa samim Zapadnobačkim upravnim okrugom. Na trgu Nikole Tesle u Apatinu održan je tradicionalni maturantski ples. Na ovaj način su se apatinski maturanti zajedno sa vršnjacima iz cele Srbije priključili velikom evropskom projektu Evropa pleše. Istovremeno, tačno u podne, istu koreografiju uz muziku Johana Strausa, Slepi miš, plesali su maturanti cele Evrope. Na taj način oni su pokušali da obore Guinnessov rekord iz 2011. godine za najveći simultani ples na svetu, kad je istovremeno plesalo 33.202 plesača. Manifestacija pod nazivom Evropski kvadril dance festival ili maturski ples u Srbiji je počela 2005. godine, a prvi grad koji se priključio ovom projektu Plesnog saveza Slovenije bilo je Kraljevo, najvećom zaslugom njihovog bratskog grada Maribora. Posle Kraljeva 2006. godine priključio se Niš, a od 2007. i mnogi drugi gradovi, među kojima i Apatin. Svi maturanti plešu, a muzika se najčešće emituje preko satelitskog radija i svi evropski gradovi plešu u isto vreme, tačno u podne. Nekoliko minuta pre podneva mladim plesačima se obratila zamjenica predsjednika opštine Dubravka Korać. Dragi maturanti, dragi roditelji, čast mi je što sam danas ovde i posebno mi je drago iz razloga što sam nekima od vas imala priliku da predajem. Čestitam vam završetak srednje škole, čestitam vam to što ste pozitivni, veseli što ste danas ovde i zaista vam želim mnogo uspeha na fakultetu. Ono što je najbitnije jeste da je Apatin vaš grad, da kada završite fakultet, a mi ćemo svakako da se potrudimo sve što možemo da vam pomognemo i da vas podržimo. Ja vas očekujem ovde, očekujem da se vratite, očekujem da nas zamenite jednom ovde. Pozorišni minifest dramskog studija Opštinskog kulturnog centra biće održan od 30. maja do 2. juna. O pripremama za minifest i šta će mu prethoditi za 025 Info govori Dušan Gladić. Pa evo, već drugi put za redom Opštinski kulturni centar organizuje pozorišni mini festival. Nazvali smo ga mini festival zbog toga što smo se ograničili na nekakav program od 5 predstava sa željom i tendencijom da možda i proširimo nešto kasnije taj festival, da preraste zaista u jednu dramsku smotru najboljih amaterskih ili i profesionalnih ostvarenja. U uvodu u ovaj festival biće već gostovanje Somborskog narodnog pozorišta 26. maja sa predstavom Sestre Karamazove po tekstu Svetislava Basare, a u režiji Radoslava Milenkovića. Naš festival će zaista otvoriti konačno u Apatinu ova predstava, jer smo u Apatinu ovu predstavu odigrali samo 2 puta. Znači, 30. maja će biti otvaranje festivala od 20 časova, a odmah nakon toga, znači, igramo predstavu. Za 31. maj gostovaće nam dramski studio Ars Libris iz Bačke Palanke sa predstavom Medved Antona Pavlovića Čehova u režiji Nenada Erečkovića. Za 1. jun gost će nam biti Luka Piljagić sa večnim pričama koje su rađene po Williamu Shakespeareu, a Luka nam je bio gost nedavno sa predstavom Jazavac pred sudom, rađeno po Petru Kočiću, naravno. A 2. juna imat ćemo gostovanje dramskog studija Luča iz Kruščića sa predstavom Kanješ Macedonović po tekstu Vida Ognjenović, a u režiji Dejana Cicmilovića. Cena ulaznica će biti 150 dinara za pojedinačne predstave,
a za sve 4 predstave bit će samo 300 dinara, tako da će biti, pretpostavljam, odgovarajuća cena za publiku, a mogu da kažem da Apatin ima zaista divnu pozorišnu publiku i to su nam rekli svi glumci koji su do sada gostovali u Apatinu. Ono što bih još hteo da istaknem, to je da ovaj festival zaista nudi kako da kažem, neku esenciju najboljih predstava. Imali smo, nažalost, Crvenku smo već gledali, a Kula je zbog nekih obaveza njihovih glumaca otkazala učešće na ovom festivalu. Moramo i to da razumemo, jer zaista radi se o amaterima koji imaju mnogo svojih obaveza i njihova ljubav je jedino ono što ih vodi ka tome da se bave glumom, a neretko je slučaj da glumci amateri postaju glumci profesionalci, baš zbog toga što se nesebično daju svemu tome. Najveća nagrada za sve učesnike našeg festivala jeste aplauz publike, tako evo da koristim priliku da pozovem apatinsku publiku da dođe na ovaj festival i sve predstave počinju u 20 časova. Fitnessom je počela da se bavi u prvom razredu osnovne škole. Godinama je trenirala u apatinskom klubu Kleopatra, a sada je članica fitness kluba Bim Gym iz Barajeva. Fitness je počela da gleda putem video materijala na internetu. Još kao devojčica pokazala je veliku zainteresovanost za ovaj sport i znala je da će tu da se pronađe. Već 9 godina trenira i nada se da će još dugo biti aktivna. Milica Beslać za 025 Info ističe nesebičnu podršku porodice i okruženja. Kada imaš iza sebe nekoga ko ti pruža punu podršku, više zavoliš to što radiš i imaš apsolutno veliku mogućnost da sve ostvariš što želiš. Ja imam podršku svojih roditelja i svojih trenera Dragane Pezelj i Eve Korolije. Ovim putem se zahvaljujem njima. I imam trenera iz Barajeva koji mi preporučuje ishrane i preparate koje treba da uzimam i koji mi govori sve za vežbe i za dalje šta treba da radim. Tako da se ovom prilikom zahvaljujem i njemu, Zoranu Jovanoviću, i naravno najviše svojim roditeljima koji su mi sve ove godine pružili punu podršku i pomogli mi da dođem do ovog rezultata. Aktuelna juniorska balkanska šampionka ističe da posebno pamti svoj prvi uspeh, odnosno zlatnu medalju u Bačkoj Topoli na prvenstvu Vojvodine 2013. godine. Kada se popnete na to pobedničko postolje, osjećaj je zaista sjajan. Volja i želja rastu sa uspesima i medaljama i pokazuju mi da mogu svakodnevno da napredujem. Trudit ću se maksimalno da i u narednom periodu postižem što bolje rezultate. Milica ističe da je za jedno fitness takmičenje potrebno mnogo truda, rada i ozbiljnih priprema. 3 meseca ranije program ishrane se posebno usklađuje, a treninzi su konstantni tokom cele godine, odnosno kontinuirani i kada nije takmičarska sezona. Kao što smo rekli, veliki uspeh Milica, koja je rođena 2001. godine, postigla je na nedavno završenom balkanskom šampionatu koji je održan krajem aprila u Baru. Pre balkanskog prvenstva bile su kvalifikacije za balkansko na državnom prvenstvu, tu sam osvojila isto zlato. Balkansko prvenstvo je jedno jako lepo iskustvo i nova poznanstva i sve to. Bilo je 11 zemalja, ispred svake reprezentacije je bila jedna devojka za, na primjer, moju kategoriju, pa neki dečko za neku drugu. I ja sam izašla kao predstavnica kategorije fitnessa žene ispred reprezentacije Srbije. I kao što sam već rekla, predivno iskustvo i nova poznanstva i sve to i bilo je jako lepo i konkurencija isto bila žestoka, onako baš. I prosto sam oduševljena svojim rezultatom